Od sretnjeg djetinjstva i odrastanja u selu Bektići nedaleko Srebrenice do pokušaja bijega, zarobljavanja, ubistva oca i rođaka, teška i mučna sjećanja koja su morala biti napisana, ali sasvim slučajno je objavljena iz potrebe da se ne zaboravi, ističe autor ove knjige Emir Bektić. Sestra i majka su otišle prema UN-ovoj bazi Potočarima, a ja sam s ocem krenuo putem šume. Na tom putu sam bio 2 puta zarobljen. Hvala Bogu, uspio sam preživjeti. Moj otac je ubijen u genocidu i pronađen je 2011. godine u Zvaničkoj kamenici i ukopan u memorijalnom centru Potočari. Ovakve promocije tradicionalno se svake godine održavaju na Gradskom trgu i to nakon što brojni volonteri u sklopu performansa na stadionu simbolično formiraju srebrenički cvijet i broj 8372. Nakon performansa, evo, duži niz godina već produžimo te naše aktivnosti i uvijek smo proteklih godina imali nekoga od gostiju iz Srebrenice. Da li su preživjeli Srebreničani, uglavnom su to oni, sa nekim svojim djelima, sa nekim svojim, da kažem, pričama koje su željeli podijeliti sa drugim ljudima. Uz knjigu posjetioci su mogli razgovarati sa Zurijetom Malić, koja je kreirala maramu s imenima ubijenih Srebreničana. One se nalaze i na ulazu u Potočare, a za Zurijetu i ostale predstavlja još jedan simbol nezaborava. Evo, ja nosim maramu od svog oca. On je meni ovdje u srcu. Oni su uzeli njega od mene, ali iz mog srca ga nikad neće uzeti dok sam živa. I nikoga neće oteti. On je ovdje. Oni njega nisu ubili. On je ovdje. Mi smo njega ukopali. Ja, oca, muža, Amidžu, tako dalje. 25 najmilijih. Ali ne dam se do kraja. Preživjeli Srebreničani 30 godina kasnije žive nastojeći i dalje svako na svoj način prenositi sjećanje na genocid koji je počinjen. Samo tako svi koji su zločinački ubijeni neće nikad biti zaboravljeni.